Oke, nah klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bidak dolo iko. Jangan lupa ini. Nggak tahu baju. Bidakko. Mamsur malah pa ako juku. Lele-lele magampungan di kampung eh. Hah, tani apa? Sal tepuk ika apa? Ajan mabeli. Pa malah pidaka. Pa aga kang suruh ngamalan aja mana. Oh iya, Pak. Iya, memang makasih. Iya kung ako kan bonai sele kampung eh. Nang kepala masuk ke sali kampungnya. Ajan na bicara. Chen mai. Di lupa. Di masa kamu betan. Betul mendigaga. Jacok dulu ka masuk aja di kampung ini. Hindi bisa. Karena si kecil kan. Nakatapang ka kuna untuk apa kung ada apa kebetak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia usurku kamu, usurku masa ada. Saliwali wanisa diparingar aku, Imam. Iya kena rapi, boleh rapi ke Cinampo, Imam. Kalau mau sabuk apa sedekah lah, lo kak bini reloko. Paman teh, lo kasih pulang aja. Nama sumpah aja. Melo toba kini kuangan lah kala. Bara nama seki, nama aja lah sata. Oh, iya Pak Imam. Udah, antara kasih lo pemajiannya. Aku Pak Imam. Siapa yang bantu kah? La ilaha. Mantri, elo doano, elo toba aku dipanggil. Iyo, bisa mo. Ajarin pagur lah deka. Ya kami ate pengajuk ko na iko dolo loka. Pak Mantri, jadi si bali-bali Pak Imam. Pak Imam pengalaman nih. Biasa mah penguji tolong mati. Nada musa di TV kak paturan. Pak kong kamu po. Semana sedih dengan agaralan mak dulu kak melesi pengen. Nah kalau kiwet celeng itu melasai dari semangat. Nah iko deh apa? Pada mau beta mana di teman nawa puangnya. Deh Pak Mantri deh, atau aku melasi pengen Pak Mantri. Nantinya nasa aku matu itu aku mati. Tuh mureh, nulis malah susuku pengen dia mau mati. Tuh Pak Imam tuh. Bapak Menteri, cucu nasi saper. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Apa jadi Pak Mantri? Allahu Akbar! Sadam pengaka, mapamula baja, ya tu anakmu si Bamala, di Nolomi itu di kampung ni. Anang kena, Pak Selamang kemopi anakmu di kampung ni, diga apa jangan si mabu masalah. Mure makok kau upapile ko, loko suruh medi anakmu atau labu notisi. Tuh ko nila. Tuh kampung na tuh ede. Iya mak. Ciplay menteri. Pateri tok di tayi keruleng. Iya dan di pemara di kenapa kalau ada itu matam. Pak, itu laki muna na. Kung kagaw salon na pigaw. Ikut tuan buat diwamparangi. Pai ko na chere. Mak, terimbi ambo nih.
Aja mutarina. Ambar aku. Makon jatuh ke ruas ngampe ku ya di mak. Pasur ka made Pak Komandan. Nasini pilaku na. Amonay. Pada sayang tampemu. Hinay ko na milo mangkal ka. Tak kalupa ka mama. Paya was sama pegelom piku. Pama kedi ulpa. Hui seru gegere lakina. Wala. Tahu deh, ini bisa ya tuh bos. Pada nangkuang kelinga bini yang mak dah. Air lang, wag ka naman aja kumitra ada setir-teriang. Bertoko sa di televisi. Kumitra sa teriang apa kenapa nabi made? Na yang macam nala na sa dimita made. Apa jam tali-wali aku kebupo? Ba, na bisa makan menceci ka. Tatau sa kampung ita teka made. Apa dia made na? Kok mana no mer macam-macam tu Ajam selepa dia dina. Yan mo magati usur ko made. Berak magati to kurun tu jamang. Magati to ko makiri dolo ko mai. Aba, yo ko mito ka dece di kampung na tay. Apa ni uri mo yo kalau ka kiri aku doi. Na macam di si. Amma aku balo kiri ka. Pai mang ada pun kau pai mang. Iko madece ko di kampung na tu. Angarangi wajah Indra Modina. Pak Iman, pila duangan ka bawah. Ai pele mala kropo na. Manda ante dileleng. Jangan gapa Pak Iman, tatambang ngama sim atuin reku. Ala ni na. Takal puru cata. Jasin remu 100 plona. Jadi upak kelepo 200 supaya malam mau ngirang. Iya benar Pak Iman. Malah ala ni lupa takal cata tahun. Terima kasih Pak Imam. Iya. Sapi se ada ampun kau sapi se. Ketemu tu di kampung na tu wah. Iya sapi se. Aduh bah sapi se. Pak Iman ket ada kunci ka. Iya kok. Tak ganang kamu kunci ka na berkedun alo masuk kampung. Mas, aku se. Aku pasti disediakan aku. Iwi tabati yung lamparak ka doi wasa gacel alo mulaka. Lani malas ita. Oi, ku sap aku dari ku doi diasuk kerukmu. Ma. Ada pula kau ma. Ada pengetok kadi. Amonay. Iya, ma. Kalau aku di kampung na tesar ko bahasa na. Iya ma. Ini ma ketua sino talaka. Iya na monay. Dito ka kena bisa pako. Ayo piso hay mo ala. At siya di mo mala. Walang sima di kampung na to Alam itu piso. Mai Pak Komandan. Mure. Tanya bansa na apa kilo pakter ni piso. Panak ke juru-juru. Ternyata kan na. Yang mesti masuk na leleng rek susu di kampung na to Ini Pak Komandan, si pungan tak maserangi malah si bawan Rita. Dia tak nak menyama Pak kita mumi taki. Panak ke gara-gara ya ro. Ambone, sukru kah maserangan riku si bawa malah. Nak ketua ikut sepadu si pamu dia masih pak tahu. Maka biasa siri bana puang. Lo kenapa lena mak? Iya na, atu ko. Ambonay, di majawa selabamu na. Iya mak itu lo kami remaja ama tu aku reki keluarga. Pak Komandan, lagi jo lo ni. Kenapa? Nah, abah, udah kali bawa. Iya na. Ulpa, Iya. itu talake muna. Aja melampai di kampung na to patah dengar mengi. Iya, mak. Lo kenapa, Le? Ulpa, Lagi, mak. tamere ko mo teman lesung laki muna na. Pangkatu punya gimana? Bah, iya, mak. Ukur sengok gitu tuh kana. Lo kenapa, Le? Ulpa, Lagi sih, mak. kung kadalin laki muna ikon tarong nga na na. Jangan musur malito lima buku. Icho na malingangi. Sur mapunin ciri kampung na na. Palake mulu atulah sematole. Pak Komandan, kau bicara nama pelari otot tay. Ama lem sama pelari oto. Na pula mak pada mau tuma pelari motor oki. Macam aku gak kopleng. Cek tu Pak. Apa kue? Aye, koplena. Aye, persenelana, tama persenelana. Iya deh, gasna, iya rena. Kalau di pemeru ini Pak. Kontak ni boncin na.
Di mana selaga tambo nero? Iyo nak. Pak Komandang, menengah beraka mani. Nasa tabi nene. Betul iseng mure, dia pani supply pangi. Pak Merunoto loloto ni. Idi we ma, di endro lo kau tak bola depan peserta. Magi ni ron selaga naik. Wah dena. Teto lo jokol jadi nisu mahal ko. Iko na cherry. Ha, dulu yang apa gue ma? Siri ka, maraton pengunjukku tak pernah selaga auto. Mana kuasa Pak Komandang? Dia ni sepelip pangi. Bisa sebut dia awas macam apa dia waktu. Di Pak Guru. Emang udah rena. Apa dah itu? Napa dah itu roh Pak Ima? Apa dari itu? Amak kau mana no? Lisu no? Lima kau tahu no? Lisu nama kau jangan nak tu. Tahu no? Lisu no? Bos, mana kau berangkat beli mali lupa? Iseng malah di nol pang tu. Ada mali cari nah. Murah ni. Anjing, kocok di rumah makan. Dia gimana ni boleh mati bos? Usah apa sih dia? Biko ceran lelipang tu. Oh iya bos. Dia nul deh bos. Dia betul lah ada ngapa di bandar mutahan. Dia lah aku mutahan. Iya bos. Bos, jauh na bos. Dito nga nung lalipang. Magi ni beli wala. Nggak ada iseng bos. Magkawito ni pala nakan siya Griolo. Atin. Lo ko beli gati mo na yan siya. Pero kung ka malamong pa ko rin ulok pa to. Iya bos. Weh Hansi. Gagati pala mo bukai. Ano ka? Alam mo ni maplero di sa play pango to na. Gagati lo. Pero na si Pado Saka. Idi nak kada motor di nak kada auto na palari. Maburu maneng. Pak Yero, aga-agang kedolona na paluluki maneng. Tajeng di bawa kereban Yero. Ya ko dena tak pa di pangutie. Kini puskesmas terdekat. Kapan kau temu ni makan tidu. Bos, masa lu gitu apa gue? Magi beli pa yo to. Dia iseng. Capu bikak bisi na pelik pai. Masa foto na. Malah, nana dia ulu. Lepas teka, ganti ku. Oi. Ini bu, mana jadi pelabuhan atau macul tengah lelenge? Jadi ya anak masalangang, ya apa pelari oto Mana pelari oto apa kero? Bos, ngejadiin remana rena naik saya di pulau foto. Jangan nongko. Orang di pulau ada pun ngatur gede kan reno tu. Mencoba ya lari bos. Bos na, alam pa bani yo tu. Nalepa. Memang lagi bocaran ni lepang untuk kecil leku. Malah, malah. Bos, kikis kafe bos. Bisa dicerana beli payo tu. Malah, lepan yo tu. Alhamdulillah. Tako lepam. Saya debat terlambaku. Terbata betangin alari. Bos, macet kato? Iyon di malah macet kok. Nek jadi muka mandrasa. Itu saya betah betangin dia lo. Kuah deh bahagia bos. Pati kerami. Segala. Gini rumah tetap pelaki mau dinaul pa. Iyo mak, nawan ini mana kedep galisu. Yan nali aso nawa toy. Tanah po dito gama-gama gana. Pato nampan nama Plarioto. Rulang! Cikulang!
Kikurleng, Muhammad aku. Mana ketemu kanjo panik kemerai. Ya di metun we lo mutin ruk apa keroi. Minta uka. Laki awe ye, jual ada piloren na. Namo kanjo pani torito. Tapi sok melita lo iko. Lo cuma mulu baja. Pledemu lo kakak meli. Ni kira melaku doi. Nabi ini ka. Iko ka. Pa iko lakai. Jika aku ku ya ruleng. Demi tampis lingiro dilaleng, dia buka terala. Bagi. Pirak. Kalau di mana itu mau milo doi, bahkan kamu tak minta, tebak doi naro. Doi lu ya Mesiri kau. Iko na. Mana ku lu ku Mesiri. Pidangi mah deceng. Akar ku doi mu dolo na. Loki melit telo kalau ki mamulu baja. Mati rusok koi na telo Idi mana matong mandre ku diboleh, dia tu gato lain. Kuno cing pidangi. Ada pun kali na. Asur kabam ni lo doi. Mana kia mu tepu? Bibi mi menanai. Patujuk ku ya aku digaga doi mesti melat telo. Ajan mamulu tapi sengi. Ya ada yang tua lu tak mesti gie. Pa Mesiri ka. Cerita makama tu maka dahi no di mesti gie. Dia agak na TV. Eli semua laluangi po. Mak, gue macam ada kima mulu. Kuya na dito tapi abamu macam ada no mesigie. Pa baja ajan ditabas macerama. Na kuyar macerama na jadi mesti kita terteri. Termasuk abamu tas singa tu bor matan na. Ikur la kalu basa di betemu milau. Ulpa, dia ko tu na, lagi malit talo. Koy amo singgung, panas sangat tengok ko tu. Oh iya, tajo ni apa? Kita sekulalang. Jangan mo kayo na, iya patawa malako. Turan na. Sawala na. Di bawah apa? Hei, cukup atas sana tu Ukuran siri Ayah, ini bahasa salon lagi. Abe mak, gena monye. Gena ni. Apa na? Hai, Mr. Malam ni. Ba, lo dipakai mamulu. Apa lupa belum? Telo awak dipakai mamulu. Telo mana si co? Kalau telo poro, ya tono iko, kalau disuruh ko, sama melima kalau loka, di maju menesta. Aku hati, oleh besi. Aku ni betul bakal bamu. Yang mending maling, tajing na, 5 tu dah lirong. Mak, jadi mati keselo ya ba. Payah bekasi mati nulung takon ke disorongan ni. Itu nulu memang wena, 5 pakero, mendan ke disorongan ni, masalah selang. Lupa, klub lah kau nak. Tapi aja macam na. Iya deh mak, agar oh. Deh malisa na, macam nak asa deng kepoku. Deh pertama. Urung ku kerana rapi laki muna. Mama, tapi. Ruleng, kasi po mbet telo na jujune. Den remani di rowengan na kitelo makit telo sintang. Bagi sa pasalura ka mata. Pos ko macay. Masa nga mga telo sa ubari pa no masigi Namo to telo tabo dito. Kure mo to palok mako to tenangi. Itabo di tabo apa kitaba. Ya si loka sa di macay. Soaldo to na lo kembali tapan pasalura si ka mata. Taman mana mangko, tapa malas inru. Keri ini ro tapat tabay. Jadi macam siapa? Pesalur ko mata. Supaya kusur ko pema di mamaling-maling. Ha, di pasalura ka mata. Mau cece. Ya kamu pada rumah kleng. Maka ditinya doi ko linga telo. Jadi ko rapay telo pa macay ko. Deh abah. Higo la macay ko. Deh abang. Ya, jika macay. Sabar ako. Ko de pala mamulu baja. Topeng apa sih? Itu amulu kang ide to gapa jana. Aja sembewe waka. Payaurane ka, iku makun remana ko. Iye. Aro ko mau percaya diri eh. Lo ko tabay manruan diwi. Atau rapa ni. Iko ba abang kalau ko rapa tak kalau. Rapa bawa ni jadi amulu baja. Ini pun nerpak tu ni. Magi macay ko. Oh deh abang. Abah tama nih, jadi sino ko ya mak. Ya, pengejar ka na. Pak. Ha! Semaku sa dilo jang.
Emak dia agak. Menjalan kering kau gara-gara telur dati kengi. Mana tama? Dia ceme. Langsung nama Tindro. Iya. Apa kursi panah bamu nak? Biasa dia wiseng. Salam peramu kagarato deh. Ya apa ke tu mah sabar aki. Sudah kan Andre aku malah. Bos, peko ini lo rupuki mau rukunye. Ni loli suna. Mundur nih jolo kok malah. Pak tuh kata kelemmer kita pololo toy. Makanya itu segitu lo pelepang. Manum koloko. Iya bos, istirahat ni play dulu. Pada ngomong teko ku ye. Baju pisiko ye lady berangka. Bos, lima lupu. Bang, lima lupu kak. Kenapa kalau mandre? Kesi. Malah, tama bana pele milon andre kor dilalan di punana bola. Siri kak, pada di sistem. Malah, ya kumapa ketembe sipak mengata mati malupu ku di kampung natai. Dewi ucet tama milo kor dilalang. Cuma mesiri kak, nak kedama kamatu tu. Ayah dah mula lo mau pada mana sesapa aja mah. Lele bawa mapala milo nandri. Si salami mambe prinsip tai di malah. Di malah. Iya, ulah birato si mapala daripada mati teman re. Ye, macam tu iku mah bicara. Iku play tama. Dulit tami ya pak mesiri kak. Iku lah tama. Lelo. Cukup tama. Kena tu bawa pongangi ko. Ku masuk ke kami mikir lagi. Besap saya di cowok-cowok. Tuh. Malupu kak. Dilanan kecil tadi lala dia dipakai. Iya yang kemo tapi manengkeng kaki kau yang melo. Masuk ulang tu aku baru diolo. Mungkin kakak kau ye dulu mah benih, dulu bola ata. Oh iya, taja ni pun lewat laki. Mati malang kemo. Tabe. Tidak gantian nak. Iya, dega agak pak nanda badan dia lo. Oh iya, iya apa le? Terima kasih. Macam cantikin Dewi ta. Bos, kanan Andre. Itu. Kilo ma apa? Ya tuh selalu lo kemiloy. Aduh gimana Andre? Iku malah nandre tuh nggak tahu milo Made milo pakan riang. Pesukru kini useng, pangkem di semandre. Iku pada laku sejak kami laku serepa. Tertarik jadi sirimu. Oh weh. Aku ya tak milo nandre milo tuh nak pakan riang. Si jam juga mesti iri. Bos, cantik humbe pun boleh dilalu. Wah, jema bunga. Dewa bunga bos. Apalagi kuwi ketapana. Cewek mau pak, dia kata petapa nama ke dapur malak kai. Bos, sama kepala dulu milo deh, supaya kalah saku si runtuh memang. Malah, lagi sih. Ya pejoka. Oke, ya masih rimu toka tapi ikut tulusur. Matahan ka malak lo pedikut. Alah sama ikut tuh. Kalau toko mitai, seandainya dewa kedema cantik, dia cici nama lo kak. Assalamualaikum. Magat lang kok. Tak apa nama malak tilacar lo, nama belas sikat tu. Tapi deng, untuk wirinuta. Degaga. Poltega kong. Iya, boleh kak aku reh kampus culi. Jadi boleh kau dega apa?
Mangga si mulisu. Tabe ding mengata mati panasaraka tu ya kedewa ku tenang. Angke gerik ku nak dar cantik nasa si buah. Jadi lakin na. Tidak laki na, anakku ya. Keperluan malah. Kalau sedikit mau mulut je sini. Kalau kan dekan re. Oh, iya mana sesaka? Jangan kamu tu kau jambak ko. Maka dah telo masu, nemo teme ko, telo tu nak masu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabe nak ai malaikum ya. Awe mbek saka. Telu bat telo na. Ima tu pa. Aja na merukan na. Makurak si dalle ku cede-cede. Dia mematan ulah meningkat kampung saka. Kumapa ku tu model lem. FAI ku bawa dipidangi contoh masyarakat. Ni ku tu ditipok dodomu Sempo nu satelo bodoh. Berarti ku sini apa kurpai mang. Yang sebu bau ngitai. Jane ya ngursu. Alen gati tu atak ku tu. Jene we senior, panon pai mang, apalagi telu baik telo na. Di nama gaga. Pas super sen na, nejata tak muti tu lo dia lah. Lo aku makin resual lah dong. Ya boleh. Bibi ini. Ya tepat aku tu kantomu. Ma tu kong kasi ko si kecuali mutaro. Tabe. Weh, kondo. Mana kamu ngabawa mo TV? Kalau ko po na. Duis sengi, pamakade maku lo diolo na TV bungana. Kalian pematu TV ketuan na. Ya roe wasangi ko keluargamu gimo. Ini semua turangin dia sengamu lukeng. Asal kena bungana harus macu itu ketuan na. Engka sokona, engka telona. Pak ya pokok telo Hei, lu pidakon do. Ita ku manayak manca jika tu panitia muluka. Kenapa nama tong keberuntung makalele cicengi? Keluargamu mani. Mana kisah nano bunga apa dimundri ketuan lah. Atur apa letege, ro? Oh, jenia tenoko. Emak ku pamatu tapi dang. Paya agi di serong kali matoku ya rupi gau. Ya tu eresan keluargamu iko. Pak bolo potolonan yang bercatu bona. Nek kestawi telake mu kurat tu duan ni. Silele nak galak-galak mo to na. Mai tu dia bukan kerana tama. Maka dia siakan itu na lepo. He, ini kumi guru salah dia to. Pana murusan laki kulo to kumurusui. Ya lagi bini dengan kurusui. Aleng. Suka tu baby ni nambon di. Hei, amasan. Senior, terhormati ada nama kursakan bini ku. Nama sabar biasa na rusaka. Derustang. Ya kalau kau minta TV sakai je. Pak dia mata nang kena dibetangi lisa na. Apa dah tu sabu dua ni orang idoi. Maka dekat terus memang megalo lisa na malemu. Jema biang kat siri ku payah ada kita angkat tu ke di masigi Derustang tamaka dolo na. Jema tama dulu. Mari saka. Macam kita mai ibu Sudah lo bukai malen senior. Lo kami telisa na. Wah, ya siro. Kau ya siro buka si pele. Nanti ni kena biang kat siri ku ye. Buka sayang buka-bukai. Jenuh dia lu gai Derustang mata jual masuk koe nak kenangi. Mana kalau betul jo? Alamai. Mas sedar, ikut nami tay. Anda belum beruntung. Iku dah lama nak digali sana. Maka demi maka we jenuh mu bukai lo toko bukai. Magni rote dan tu sirimu deh. Bodoh. Ikut candring senior. Kita agak pejam lah korupsi. Apa dah tu mau langi? Ndak paling ada puluh bahasa buye. Telur ratu baru keluar nak kelepak. Wah, jangan maruk ke tu ni pak ditambah matu tu we. Esok pun nama matu di pelecik lo ke tu. Pasalin dulu itu lo ke tu. Entangai, jangan kau protes na. Kau pusikan aku tu. Iko, nisi kuning nisi gile family. Jadi ngahaditi ko milo mereso. Pansi kuni ba mo litang pachicora bunga. Hei, aja nu protes TV ku. Bisa mo? Dia itu nu jadi mang mulut tu matu dilalang, ku dek gaga. Payah lo macera macina. Sedangkan bawang le telu.
Angkal ingai. Ya taruh ni mbek saka. Pak paceramai tak tu nasa ngali ni. Iya senyor. Elo pun mbek pila-pilan apa ki? Dia ngarem malah. Pidak ke dolai kombe. Dah cop petaplo bawa tama de gagan TV dia masiri. Fatu juna taplo batama mangkalingi ceram saka. Kenapa li sini metu malaluan ni? Ini cule ku mana ya tu pakai? Kau TV, tapi wasa wadi mutama tadi dah store. Wah, dia memang tu ading. Dah cop petai ke store malam ni. Wah, tin saka. Soko berada na TV. Jadi apa telo na? Pas ni kasi padi ga makun di boleh. Na kebetulan. Lek pangaden dekor mali soko bagada. Pidanya agar kagatung atau katelo cedi. Kalau kono di mesigi. Tega mon dia rupa bulu soko bagadang di tangga so. Catai saka. Pabangsa na mana itu lontik ke polisi. Mabulu soko bagada di tangga so. Gunung megi bicara. Magi tu di muka tama. Kode sapa kami sigi lenge irma mulueng. Yo, tama no. Itu ku digarap tak itu apa. Alur saka. Magi senyor, pasu persen na? Jangan persen galong pasu. Na telo tu bawan soko eh. Kok mal dia tu gaga. Di semoga saka. Mana kecil polo-polik telo na? Jangan overrote sih. Fai keluar ke pura diseng. Anak kena tu dia agak menetun bunga bawa na TV di gamalena. Andrin tu saka, jangan lupa teman otai. Hey. Imagi. Aku soko na telotan we. Malah otok malah inol ke masa ciwi. Malah. Nang kasiladas ki pasu telo na soko. Mamolo den tahu we jadi pasuraki yang ketahuan ki pale koye de mabeni. Iya. Tapi orang cari sana cinampe. Tapi iga setak. Ida. Malah. Tapi amboneng. Ida. Tama ka di bola eh. Tama ka dulu Malah. Iko, dari bading bati-bati berane. Oleh nasi sengi. Pak Rero, DP tahu na. Siapa tahu perampok moto. Iya, Pak. Malah pasti pada nak tuan kau kenapa? Masih perampok. Iya. Tutup pintu eh. Angkalingnya kau ada. Ikan malak soko eh. Nah, tamu re. Madela ko tu. Sikit pun. Mana si soko? Hei, bukan bapakku. Iya. Tadang pekana apa komentar bapakku pasekang. Yung di at din soko yung mula nga. Inalap mo. Cici pelo pa. Iya, mapak rumah tu kasi bapakku. Demi tu gagurana magalonita. Jadi peko kan pele konkurani puji ko. Iya demi tu nagaguran di kampung Lomade keri ka apa ni samana si pana bapakku. Sedangkan denre di taparampoki. Nanti patasing ka din rendi. Pak kalinga mato, makadagan na pa. Nek beneng makita ko kita hindi. Tanya bapak mo din rero. Matang tu, siali. Seliking. Iya, iya naruh tegas bapakku apa mantan tentara. Maaf na pong pundi. Malalo ka jalok lekor edo tanah. Assalamualaikum di jalok sana. Mana dia? Mesiri. Pak den remlo po bicara na po ko makadam tentar bapakmu. Nih ro asal ka petugas dirampil. Tak masalah. Bayar dia apa kulena? Seger bawang. Allahu Akbar.
Ugi so din ritater di mesigi isaka mangkali ngicarama. Wah. Mapakor pala kisana na bita Ariolo. Iyo di senior. Ternyata nabita Ariolo. Sementara ditampu na mga tibapaan ako si. Nako nito din rasaka. Tujuan na mati mataku. Sinasama ko sa nilo marene. Iga sa na dendro. Bapak na nabita. Ya senior. Kau salah. Para pa? Manang kaloy para pa. Iku para pa. Tu basi minger apa ya le. Na din bagi-bagi telo. Ya tu para pa. Bapak ni Rusmin. Ya ku Abdullah. Bapak na nabita. Yan tu dah kada. Ya ku macerama tu yang kelingay. Iku dia apa pa telo basi memperhatikan. Siaga masuk siaga matama. Wah, jangan pelik mu macai senior. Oh yang macam memang kasaka. Ya kuasa na nabita selong pasal selang. Pak itu tanya toleng nabita keluarga. Ada pun ngapa le senior. Insyaallah pe mau kumacaram ni teh, bah. Celing kini tu. Iya, jam apa kau pe mambe? Pasun pula witai. Wasalena proyek, kamu tasik kata. Oke senior. Almai, ya bagi. Beram gelo begina. Derustang, angka matalo mo pala meski Bah, engkai Ini nak lo dibagi. Oh iya, cocok ni petujuh tona. Saka, bagi talo ni pelagi talo ya deh. Pangkat tu dah le. Oh deh, kapan cocok ku dibagi telu senior? Setengah na dibagi 2 bawang. Bagi mu pama tu, orangnya dah lia. Oh deh, napa ke tu saka? Paya sebeda Rustam le bola kak. Jadi harus engkau tu bagiku. Iya, aku saka ye. Ya ku yang makin bagi telu. Bakir-kir kata soalan tu asyik dulu. Tahu anda lia ye. Tahu aku. Tahu ami ku ye. Tahu aku sih. Tahu an si dah lia. Tahu amu si ye. Tahu aku si ye. Tahu anda lia ye. Ita sih gelon begini deh. Pas-pas tak telut tak. Jolo saka. Nasa mana sih di denda 10 telo? Oh, dia itu iseng ya senior. Paya telu bawa tahu aku. Jolo saka. Mana kemabuci songkokmu? Ama Derustan saka masobut teloi. Tapa anak-anak ini si agak korupsi. Dia gitu. Kecil ada ti anak-anak ini ku tilo langi. Deno, mana baru tu? Kuning. Apa? Nanti kakak seluruh Rustam. Suruh kamu dek. Manakah? Dia gara-gara telo bawang. Kusuk bu cedi. Tak pernah runtuh masuk bawa karena cala. Derustang. Iga rumah kun raya. Napan sedewita. Maju lo kumer matikeng. Lo bani dong. Dia ini kalah koro. Ba sembara ya Derustang. Asam paloi ya loto. Oh tak jenis ya lo ke pedangi. Jadi meloka. Kedali ya. Apa air mulai matik ke? Wah, mahal ke pena? Iya oleh si betul. Iko, mau peker saka. Hei, Iko aja menjolo lampe Derustang. Pako ya jelo ko, ponco sungu ke tu. Jatuh semete Iko, pacanya iku erada. Tu dompengnya. Dah cok pa, nak ada Derustang ko tu dompeng. Dan iseng alena si padua, papa di kulkas 2 pintu Engkau mati ya si padua, papa di kulkas 2 pintu Daripada iku si padua. Pada tiap listrik meraku menidita. Apa le jinrang. Oh deh, nembe Derustang ukrung-rung iceng. Urku memang sudah cabut nasi tiap listrik. Kamu tak pernah lagi kamu. Iya, dah cabut ada kami kan. Saka, aku ni saka. Payah nana nerela dah kan. Asengah ke pamit tu. Derustang syukur ke tu. Pako carana lo ka kerun mana kong kako. Telinga aku dah telinga aku anak-anak di saya roh, ada di saya. Hah? Iga maka dah. Wih, Dahlia bicara tanya anak pak dia sini dan rupu kepala aku jemui. Maplen apa mu pau? Hei Derustang, kau mantu dua terima bansos. Iku kurun rugemokmu. Anak-anak pelai pade seru dia mempidaka. Bodoh. Mata simulari ka. Wasa lo ka mewa ka. Hei, pemba pidatikeng. Kalau kau mewa ka pensiupi bapakmu. Natanya tu bapak aku atau aku Alaikum mata. Alurun mai kalau ka mewa ka mati kan. Weh, pejenin dok. Agar matu nasu bapakmu.
maka dewe hansi nemu anakku nu pangka gato. Antaran li sakka antaran. Betul sih pikir. Ini. Saka periko. Pepir mak. Luka. Senior. Ini mah temurare kape emang. Kalau mau pati ke candring, wir tu makoko. Meh, jok ni. Aja ni uci, ya uci sama bapakku. Meneng kue lo aku mi tahu. Yuk bapak mi saku. Mak dacok tu bapak menecak emas tu. Lo aku di Malakai. Lo aku mondor lado. Di topi mau jajal Malakai. Jumpa dah kare apa tu? Alaki ko ha. Misamo. Ya ko yati ko jok di kampung atau ena naita ko. Papa bajana nulai ke masur no. Malah getan ni. Lo mata tu cuma masiri wi. Bahasa tu ya biasa lo kan mai. Bibi. Dari mana no? Bor ni bos. Kos ada ko. Mati ni ke bapakku. Cakap tu. Ida, telo loka. Jolo pak, jeta apa salah paham. Lo kak bawa mira na ata joka. Mak kurang ajaran aja deh. Lo na pasuan aku dena pada kak. Iya kadampung kak pak. Bisa makan pensiun tentara ki. Ini magerta ki sadiwita. Cukup baru ki kapan? Jangan seganti-ganti kak. Paleso anakku pale otomu. Tadampung kak pak. Dan mau pe kasih usul leso. Alena Tomic ya. Pak sepungan na tau deh keren kenal aku mau ngoto-ngoto. Napa nih ya ku di uran waloti lo mau ngoto-ngoto pak. Ay, selade kapan? Pak bisa kini to pedi ki. Ya auto tak. Ada apa nampak kamar aja. Makassar mata timun anak-anak ye. Ada apa kasih sebuah kong kenapa pak? Apa ke rumah tebeti yang bicara? Pada nak kenapa sekolah timun na? Lisuna, kau lagi amang ulumu. Bos, ya rupa pani datanya ke pamantah tentara bawang. Urasa mantap kala ulu toh. Betica aja. Tidak. Makasih mulisu. Tidak, ayo baju. Tidak, kau ni kampung dia mah tu nak kena bosi. Iya, dia nang ke sampulan dia nang kena bosi. Iyo di. Yo amat lada tikai, patanya bawa tanah pak gelungir parpa. Ambil tak uluna bapak mamu letuan malas selese. Berari makan anak ye. Tidak. Tolong uluna bapak muna, pada lele dah sulai dia bosi. Patah tu malu uluna bapak. Si gelona becik na. Iko miaba. Ni balas sama kapel lang. Nemu apa aja kapel lah to. Dan rembut cium becik itu bukan nai. Nah itu lom dia ndero. Pamulang. Itai mana ni kie. Aro. Lo kabang becik itu bukan nai. Aro, nemu umbal itu bukan nai. Apaan? Ini sama jadi permasalahan ni. Tengok apa ni? Orang luar sa peruna. Dah mataru le. Kira-kira matokai aku apa keroi. Silo nak sedikkan nawina denelo dikena. Kau balik mami tu jah perumu. Nemu di tempat apa aja bahasa tu di tes jago ruwe. Ama kau ke turuleng. Lupa lah kalau dia mau ketuna. Lo kamu tole. Ini apa demi tu galu asli berita. Kudu tu dia melodi. Digaga. Pada tu melasa di kampungnya. Kau melo pereka pindahan kaple. Ya, karena aku milo kado jumpa daerah kak. Berapa puji kok. Apa? Kamu lu bisa pandai di lalan lah. Iya, Mak. Bener ini puji. Memang. Wih marulang. Bika do nambek sinare dua menitung. Na duina. Semana sedih sama burani. Kau sambara tu sedih mau pau. Pada mau mesti tu kapang. Nuli mata bala tinggal muka tu. Rulang. Yang besi curiga kak sedih menitung muru. Laki na tu na beti-beti.
Iya timun nih, sembarat ke kalau napang. Nih baru lah, kemana sih meter atau bana doi na? Ya gitu deh nah. Ada pindah kapol gara mengimbang lawa. Woi, matapak ko kira-kira no, maka dalhin lo curi dua tanah mengembang. Palingan ngalain na mi dembor le. Timun ye, kalau napang. Makor ka tuh. Ulpa, jalok ka na. Kalau kemembang laki nito mak. Berarti mang kelingan rin pa ba mo na? Bang kelinga mak. Ito swear konjaan tuh ikut diboleh. Pasampa ma boko ni cerita ni. Pada selolon puri kunci dui. Hey Ulpa. Pak. Ulpa cuma cek na. Pak. Iko dia tuan melo beli kafe mah. Siap deh na senior. Dia tuan melo korupsi. Siap deh na senior. Lo mau kemang kelinga daku. Siap loga senior. Iko play presiden mah kokoe. Siap Jokowi senior. Iko pagulo andala mah kokoe. Siap Cristiano Ronaldo senior. Tetap ku cala. Mana kalau Cristiano Ronaldo ni Messi andalaku. Masih nasi rahasia dia Allah. Nah, si lo di pelat pedi bos. Ini malah. Pakai beli wapian nih. Jadi ini malah. Wih, kita pakai. Waktu pakai di kartu weh. Pasal aku pada dulu gitu. Jangan mau minta tahu. Aman terkendali. Baramuasa si kapal lo pukul peme. Aman. Dewe mbe tahu orang mikir bawang. Pala bomu dole weh. Mu paluluki mana? Mu serusu mana ratu kisakai. Si lolona boleh malawo. Ni sele palangi. Tapi piko serano lelepang tong tu. Jangan bisa ya tu. Pai ku detu kau tomu. Malah. Buka jangkar. Weh pelan-pelan aku bos, masalah kak. Wuh. Irona na isi padu saka. Mana kau tu dipakai ngajang? Karena apa ada lupi? Diting, lo dicapur ya keleng. Aduh, ngecek menit tuh mu. Aku mau pau juga ada keseradamu. Ulpa. Ajang prihatin ro na awasenge mabong-bong ka bawang. Jentala luka maba. Pamula mako ko cece ni. Apa ke rumah plus pas-pata. Ulpa, lepas ko dulu na. Magai, lepas ni ke tu. Jadi mana perka, porempa gitu batu. Cete itu menit tunggu lo. Kalau kena gapo batu. Oh, kaya nagapo. Nampan gapo tu ba? Idi si Padua, bate tahu tulung. Miloki di walaki. Dia usang kalau ki cerita boko kak. Na idi we na. Mula si matu di cerita boko tu we. Nek salamu. Lokas kumat celinga. Pagani ro. Padini tu timmu. Anta sadin nang kena magalo pa puna di kumon ko di boleh. Sita berasika aga komandre kak. Si cerita ka pala di wis ngaleku. Mga to pa gosip. Iko ka to. Ulpa. Pak, kerja dulu nak Pak. Pak. Ini sini kak. Paano mo tumpalay? Kaya dito galala na lokalis pa yung kurag boleh. Magis ko sila menit tu mu. Seperuk kasi ko. Alin ang biasa pa. Cerita konja bawa tapi macam ni. Heba, igwe to din macay ko di cerita konjai. Cocok nasa menit tu moro pamantri. Cerita gelos pasti dia macay. Ama ko ni ko. Mana kaya? Nade ko anu. Anyi he. Ya, iwa sengi. Ajar pakar bang. Malah, kemana tak keluar video lo? Iya di bos. Apa yang malah malah? Mati nih bos. Nih tagal jangkar nih. Artas renre bari buku. Jadi mage beli. Oh, dia wis tinggi ya bos. Kau itu boleh keluar ke dulu. Masa keluar dulu dari ring? Agak pi. Pegawai itu dia oleh. Weh, Bang, alhamdulillah takut terlepuk aja. Astagfirullah malah. Iya kan terlepuk. Nongol miti hati. Polo jekur lah. Bos, keluarga mana dilepuh? Dia tuh gak tuh lain. Termasuk Yulpa, Yabas bayam mak.
Astagfirullah, berarti talu tuh di lapu malah. Iya bos. Halo talu. Apa? Harus beli sapu ina jujung ngotoy. Mau negatif lah ini terpure itu sama dari tempat. Ih, beli aja lu tay. Disengi bos. Ir den rewet tu mak bilang, maka do kepato di lapo. Mau pesi bilato ni tahu dewa auto. Ide bos. Pada mitu itu den riye. Enggak tadi beli masuk. Pak mana sini lima tu di lapo. Wih, baik mai sama si. Baik mai. Kena kode itu magaga Wah, mata baik malah. Mata tu tahu aku neraki ko. Paisa suruh ke ye malah. Iya kena tahu. Wah, campur keluarga aku lupa. Wah, mama. Wah, campur keluarga aku ya wah. Cepat. Umpah gampang diri. Ma. Ayo, ma.